Thaubal wang matabada sizinaba kuidriba dukan kuntra yawa mathol longba dukan ama maning thangba sarukta namtharakibadagi mafam aduda dukan phamba yadana lakiba adu hauzik fawba mari renaba sina semjindri Chief Minister Akram Ibobi masana hakthengna yang singkraba mafam asi hauzik fawba semjindana leibada lamdam adongi miyoi kayana penadre hairi National Health Mission ki makada District Health Society Thaubal National Program for Prevention and Control of Deafness Thaubal District amasung alim koga kusamnaduna grant hearing screening camp Yaripo Community Health Center da pangthokre State Nodal Officer Dr. Dhakeshwarna asigumba mega camp asi Manipur da na taba ngamdana leiriba miyoi sing khangdoknabagi pandamda tongan ba mafam nipuga nipanda camp asi pangthokpani ngarang fawbada camp nipan pangthoktuna miyoi lising marigi mathakta screening tawduna miyoi lising amaga taramari beneficiary oina khangakre Beneficiary amada government ki reta lupa lising mapan piba hearing aid phangangani haike June taruk tagi tara fawba anisuba ema ground da pangthokiba constable launana bagi physical efficiency test da mai paklaba candidates na passport photograph aniga loina na admit card ki damak ahanba Manipur Rifles ki pavilion da ayuk pung tara dagi pung mari pawpi manung da report tawrana ba khangali Churachampur, Chandel, Senapati, Tamenglong, Amasung, Ukhrul District ki oina July 13 amasung 15, Bisnupur amasung Thaubal District ki oina July 13 amasung 13, Imphal West amasung Jiribam yauna Imphal East District kina July 19 amasung 18 amasung district khudimak ki lemhauba candidates na July 10 report tawgadabani hairi. Pawgi marathana temba break amata. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa phu naba singbuda sinaba yarba lipsam thokna puthok saba Oza Constipate season abada manung sanba nungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba mangam sadaba singbusu kohan mangami nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas ama natraga anida thadaraga season abiyo constipate break matung da taramong sari Rimsta intern oina leiba Chandpur Mayalekai dagi Dr. N. Gyaneswar bu tamchina puraga hostel gi toilet ta langthoklaba thawdoki langla langjel putho haina government amadi Rims authority da thamkiba wafam thabak oina pangthorak tabagi mayokta hayeng ayuk pung 3 tagi numidang wairam pung 3 fawba pung 12 gi Bisnupur district ta general strike kaukre district asigi mera paibi singi apunba body ama oiriba United Women's Development Organization gi co-convener RK Tombi Sanana ngasi Chandpur Mayalekai Mandopta pangthopa pawgi mifam amada Manipur gi hauzik oiriba fibam asida banna maram oiraga amangba kaya lei haibasi loop asina khangi adubu paliba lengak asina ban natrabadi tadabagi hainabi ama leidiba asi yenglaga tangai fadana ban gi warep lauropani khongjang asi yoksilaba fawbada thabak paikhalaktrabadi hena kanba khongjang changsingani amaromda hayengi ban asida lining laisol ana ayek amadi media di komthokani haike Parchasina masidi pendabadagi miyamgi mifam famlaba matungda aroiba koi warib logjabani Manipur da ban general strike asi toimandana koi mama wibi singi aduga parchasingi thamoida yamna pendaba mungnangba du poksai adubu tawdaba yadaba doctor ama bu hekta tamthiba mawda Mamang chahigi April anida nganglo lokonda sina pangkiba MD Nausak Khan gi misigi matangda semkiba JSC na miat asida January MD Nasir Khan alias Amuba apopa MD Ibrahim Kairao makting awang lekai dagi miyo asi hokiba June gi tang kontrada Imphal East ki commando gi kangbu amana Fatuna hangang police station da sinakraba tungda court na bail da thadokiba asi JSC na kan yaning da ba pongdorali hiramasi gi matangda JSC gi co-convener Aribam Aziz Khan na Fongdorokpada mihad asida January ba bail da thadokhiba sing
बेल ऑर्डर अथुब मतमदा रिजेक्ट तौदुना अमुक हन्ना फागकदबनी लोइना लोइना अथुब मतमदा पुलिस डिपार्टमेंट की माइकेदगी अचुंब वायल पुथोकपीद्रबदी इमुंग मनुंग क्लब मैरा पाइबी अमदी सिविल सोसाइटी सिंगा खुसमनदुना जेएसी ना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिलगनी हाइके हंगबयाब वाहंग पांग तौदुना मखाताना मिहात चेनब मियोइसिंग अथुब मतमदा फागतपा अमदी बेल थोख्रिबा थोइचागी बेल कैंसल तौदुना माबसु मिहात असिदा चेनै हाइबा चपचाबा खंगबनिना लिलोंग पुलिसना माइ मथक्ता लौखतपयाबा एक्शन लौखतुना मिहात असिदा चेनरिबा मियोइसिंग असे मतिक चाबा दंडी पिहनबा करिगुंबा जेसीना हाइबा अमदी लाइबाक मियामना हाइरिबा असिदा थवोइदना पुलिस डिपार्टमेंट अमदी मणिपुर सरकारना तौरक्तबा तारगदी मखन मखागी खोंजंग कया जेसी क्लब मैरा पाइबी सिविल ऑर्गेनाइजेशन अमदी लाइबाक मियामगा लोइनना चंगसनबा अखोइ सेम साबा लोइजरे हौखिबा जुनगी तांग कुमाथोइदा नोमाई खोंगदा लेबा नुपी अमा नुपी ओइबिगी इकाय खुमनबा बांगहननबा होनबिरमले हाइरि ngasi Manipur Press Club पाउमी सिंग उनबा अमदा नुपी असि मपुरोइबना नोमाई खोंग मखा लेकाय दगी निंगथौजम बोरा जाव एलियस सना तोंबा अपोकपा लेखिद्रबा अचौबा मियोय असिना निमिदांगे पुंग मापलोम तारकपा अदुवाइदा माके नुपीबु इज्जत मांगहननबा होनरमनी हाइके थौदो असिगा मरी लेनना अहानबा ओइना अरोंग नोमाई खोंगदा लेबा पुलिस आउटपोस्ट हौखिबा जुन कुलुमदोइदा वाकतख्रे मखा ताबा ओइना वाइखोंग पुलिस की ओसी दा वाकतपदगी मियोय असि फागलबसु करिगुंबा मखलगी एक्शन अमता लौदना थादोख्रे मरम अदुना मरी लेनबा मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगदा वाकलबसु थबक अमता लौखत पीदबदा पेंदबा वाफम कया फोंदोखे हायरे मान हार गांजिदा फोन फाउनर गांजिदा यानी पोहल ऑन हायरे मोय पूरे हेन ओवरदी तौद्रेबा मोयजु मसाना चले अखोयजु इसाना चलेबा चला गांजिदा जौरा गांजिदा पुलिस इंजिना ओना तैनबा मोंगदा हायदारे नम तौबिरकदु की थौदोकसिगी मतांगिदा आइगी निपीगी आइगी इमुंगी आई इसामकी आइगी हक हायदारे माना मतपनिना मसिगी एक्शन दो लौखतपियो हाइजनिंग हायदारे मणिपुर अमदी मपालमगी मियोय कया लातुना मियेंफम ओइरिबा सेंद्राखुलगी एरियादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ना CRPC की सेक्शन 4 की मखादा अथिंगबा हुकुम थमलिबा असि करंबा इरांग दैबदगिनो नत्रगा करी थौदो थोखिबदगिनो हाइना लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड न फोंदोरले अथिंगबा लेबा मफमदा करंबा टूरिस्ट सिंगना लमकोइबा लाकनिंगनी थवोंग असि एंटी टूरिस्ट ओइबा अमदी सेंद्रागी प्रजा सिंबु इकाइबा पीबनी अथुबा मतमदा हुकुम हंदोक तबा तारबदी बियाम खोंजंग चंगसिंगनी हाइरि नॉर्थ एओसीदा लेबा मैपाकपी मैटर्निटी हॉस्पिटल दा केजी मंगा दशमिक अहुम मंगा लुम्बा अंगांग नुपा मचामा उनखरे अंगांग असि उनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा डॉक्टर गिरिंद्र चिंगथामना ISTB दा फोंदोरपदा अंगांग असि नॉर्मल ओइना पोकदबा हप्ता अनि वालिंगैदा अंगांगी ममा पुंगनुंगदा अंगांग लेगदबा मोंगदा लेरक्तबदगी ngarang operation tawduna hospital asida pokani pokpa matamda angang ataidagi ka hena lumba thengnake hauji angang amadi apokpa mama animaki fibam karisu khudong thiningai oidre angang asigi apopi mama na narup awang lekai dagi sanasam ongbi ijan tomi kawi maki macha asi ani subo oina pokpani mamang dasu hospital asida kg mari dasmik mapan lumba macha nupi amasu poke ngasi fawda prithivida kg taruk lumba angang pokibagi record leibadi yaukre haina phongdoke Pulsar motorcycle thoroga lakpa nupa ama mathanta lektarapodagi khudakta lekije thaudo sing ase yopung 13:30 kunthrarom chappa matamda PCTC gi mayokna balambi da thokibani lekidraba myu aduda yaramba driving license da sanjembam Susil Kanta chei kunthra apopa sanjembam Dilip Kumar Tagil Khongbal maning lekai haina irami Magna Pulsar black ama thoroga North AOC dagi maning tamna thoropada khudakta mafam aduda lektarapani lambi da lakpa doctor amana khudakta mapu kanana bohana bada Maki masada mihun yaudre haina phongdoke Imphal police station gi miyoy sing laktuna asiba hakchang lokhakre ngasi numidang wairang pung mga ka minute nipu mga rom chapa matamda Nambol Sabal lekai da bolero amana ahal ama thomjin badagi lekidre lekidraba miyoy adugi maming Lukram Manjor chahi marifuga mari rom sure ahal adu thomlam laba matung isingda tasin badagi bolero da tonglapa miyoy amasu aso apan nangkre hari Injecting drug users in a season Naramba Syrian Sing Kunbagi Thoram Clean Drive Ngasi Anirak Shuboina Wa Cemetery Akoiba Amadi Manungda State Alliance on Injecting Drug Use Program Sinduna Pangtokre Taramadu Max Social Welfare Malsa Desam Amadi
Dalit Sena की volunteers in Sarup Yaki, State Alliance on Injecting Drug Use Program की convener and Bobona, public placing asi apaba environment ama lehananaba, thabak asi paikapani haiba wapam phungdoki. Zaksin na bisnaw singna kogi kitang section ba walak pa highway sharing sing se kogi pa lambi da de sorok da miyam te mafam da kapa ko hundolo pagi kogi pot ama lak pa stage da kogi NGO mayam amadi civil organization mayam sartagi organization amadi kogi social welfare max aduga kogi legal services koi semai mari manga punjan jara kana koi state ki thak ta koi sima tawda batangai phadre ha kana koi ani suboina mamang da koi bios da pangtok chagare ngasi sina koi war semester da koi ani suboina pangtok chabane Nisana kunai da piba chaitheng amasung masibu thingbada miyam gi thaudang haiba team da kana nenabagi thoram ama jekon da pangthokre Coalition Against Drug and Alcohol Kada All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Purai Romba Lekai Nisaban Amadi Purai Romba Youth Club na punna sinduna pangthokbe thoram aduda Kada gi President Advocate Y Ratan Kumar Nupi Samaj ki General Secretary T.S. Ramani Ward number Kumathoi gi Cooperator Jai Kabui Purai Romba Lekai Nisaban ki President S. Ibeni, Purai Romba Youth Club ki President T.S. Bimol Amadi Porompat Police Station ki Second OC MD Salaudin Sarup Yaki, Taramadutta Wangang Laduna Leimakol ki President MC Ritana, Ngasi Lamdam Masida Nupi Sina Kwa Chabagi Hainabi Kayana Laichuraba Lamdam Oire, Masida Natana Maira Sanglenda Kwa Yena Nabagi Hainabi Amad Chathari, Masi Pumnamak Afabagi Kudam Nate, Lamdamasi Nisana Pumu Mudhan Kiba Yabagi Akiba Sulay, Lamdam asigi Deva Karma Sonba Kayada Nisa Yaudravadi Yadabagum Tauriba Thawong Asi Angapa Pawi Masi Puna Thingmin Nahodravadi Lamdam Asigi Tunglam Chata Amambang Akta Oiragani Haba Wapam Phungdoki. Numit humni chathar kiba leadership training program ngasi Imphal gi conference hall da loishin bagi thoram da fishery gi director David K Simre ICM gi chairman L Tol Pisak director M Ranjana Susarup Yake ngasi gi People's Voice miyam gi kholauda thongju kendra gi manung chana leiba kongbo uche kontorban dagi leisemba Wanglembamna Kendra asigi manung dalai riba lambi thong semjin binaba amadi afaba ising thakwa phangan binaba mari nenaba singi pukning chingsilakli ai chama kombo sikon degini kombo sikon haribasi thongju kendra ge manung chana leiba amani aina hajaning badi lambi amadi totina singba sida hajaningi lambi asi nong taragana Lekhom yam thokpa chappe yadaba amadi nong chudragana ophun yam thangba asina maram oiraga angang school chatosin ana yawbada yamna khudong chadaba bai unna hale amadi toti asisu chahi manga hele toti taktaba lambi ju semak-taba chahi manga hele MLA na bot todringai da habirami lambi semgani toti tahangan haina hojik mathangi bot 2017 gi bot su yorkadore sibo hojipok thabidri mari leina bo authority da miyeng khara changani All Manipur Student Guardian Association Amadi NAB Anina Sinduna Drug Lana Season Abagi Matanda Avanas Tauram Ama Pari Imom Sindam Sangda Pangtokre Taramanduda Napke OC RK Bikram Association Ge Secretary A Sumati Principal S Memcha Susar Yake Meritorious Award Committee Thawbal Achobana Sinduna Ngarang Thawbal Pakang Khong Community Hall da Anirak Shibo Oina Thawbal Achobagi Akoi Badaleba Handak Pangtokiba Class 10 Amadi Class 12 ki Parikya da Mak Wang na Pangpa Mahiri Tara Mangabu Opagi Thoramama Pangtokre Thoramatuda Social Welfare Minister AK Mirabai MLA Olandoni Amadi Education Yugi Additional Director Dr. RK School Namaru Musing Onasar Yake Minister Mirabai na Zakwalapaga Iroinana Mahiroi Kaya Lamsat Sazat Amadi Dichet Mangtarapagi Mami Chawna Ure Masi Miyamna Mobile Phone Chingba Kaya Asi Niomla na Sizinabadagini Masi Mama Mapa Oibising Amadi Pumna Magna Ningtina Kangminaba Matam Oire Haike Class 11, 12 taba pai ba se am hawning ba akoi da uning ba chening ba chong ba khangning ba gi ra ba je henman ki ba dagi tongan ba akoi na taba matam ga chana da ba ai gi chahi factor da chana da ba mayam ma thingnar ba dagi lama khang da akoi na tawgi khan ba thabak mayam sing je tawbung ngam da mang ki ba asum ba mayam ma
Educational Upliftment Organization amadi De Facto Endowment Club Thobal Athokpam Makha Sandabong Lekaina Sinduna Handak UPSC na loba examination da mai paklalaba Kuman Themdaina S Aska Ali KSS Sivakan ta okpagi thorom ama athokpam da pangthokre thorom aduda Social Welfare Minister AK Mirabai Khangabo Kendra gi MLA Landhoni DC Thobal T Ranjit DC Chandel Robert Khetrimayum Susarup Yake MSU Johnston High Secondary School Unit Nauna Semkre Suraisam Malemngan Babu President Hekruzam Surbu General Secretary Oina Kankre Jennings ki Director Professor Deven Lystrom ki Kawa Assembly Kai Teleba Yum ki Gate ki Manung Thangba Sarukta hand grenade Amaleramle Police na asoy angam yautana bom adu lakhatre kanana karigi damakta bom adu thamnambano haiba chap saba khangmangamdri Handakta New Delhi ki Indira Gandhi International Airport ta Manipuri nupi macha amabu Bharat macha mande haituna ikaiba pikibe thawong condemn tawi haina Manipur Cultural Integration Conference na phongdorali Kanglup kayana khundaba Bharat ta awang nopok lamdam gi miyoi singbu sarkar gi official singna pawba ikaiba pibe thawong ase matungda amu hana tawbidanaba mari lenaba singi pukning chingsilakli National Food Security Act ki wathok mafam kayadagi leptana lakli More Turel Wang Malekai amadi More Hainong Mokhong Lekai gi card paiba singna cheng suna piroi dabale dabadi bibiraganu haina ward number 7 gi agenda card surrender tawkre mari lenaba authority na hiramasida miyeng changbinaba pukning chingsili Kumbi Kendra ki manung channa ithai Wakok Pigi beneficiary singda MLA S Birana Pirakpa Jinga Singh Yantokre Ima Fadribi Community Hall da Pangthokiba Thoram Aduda Sanasam Premchand Youth Congress Committee ki Secretary Susar Yake Aquaculture Practice amasung Management ki matangda ngami singi awareness program ama kumbi lai ising chaibi da Pangthokre Green Biotech Eco Solution Sagoban Salam Lekai ki makada Khutngam Telo Fish Farm Kumbina Pangthok Betharam Aduda ICA Alamfel Patki Senior Scientist Dr. CS Basudha KVK Thawalgi Dr. Bedazit KVK Androgi Dr. MA Salam Susar Yake Sanamahi Inat Lining Loina Silon Apun Loop Nauna Semkre Lubasigi President na N Ningthem Jaw Mitay Secretary na Loremba Mahisur Amade Cashier na L Momocha Mitaini Imphal East Police Commando na ngarang ayuk kay bi kumudada ti humbagi tabak chathabda UNLF ke Corporal ama fare hairi Police Department ke PRO gi cherol amana pagalaba miwe asigi maming takinambam priyo mitay jahi kungamathoi apokpat tota kaibu kumuda awang lekay dagani hairi Yaripo Police Station da Probi OC oina laibi Laksmi Thingbai Zamna Luchingba Police Team amana ngarang Yaripo ke akoy bada Drive Chathabda Yungo Liter Chamagakun Pagale Pagalaba using a sea may taduna mangan kre. Film Forum Manipurna Gokul Bala Ratanlai Bizu Gupta Lystrom Amadi Surjit Kantada Athing Batham Lambadu Kudatagi Handogle Hari Manipuri State Kala Academy da Assistant Secretary Fine Arts in a Taupuramba S Samarjina Lekidabada Academy Asigi employees in Awaba Pungdorali Hauzik Sanabagi Pau. Ngasigi Sanabagi Pau da Youth Affairs and Sports ki miya makada inusima jamapan marfudra mapandagi leptana RCC hockey gi trainee oina haurakiba Kothazet Chingnen Sana amasung Anuradhana Rio Olympic ki hockey da India ki mahut sinana bakhalakpada RCC hockey ki trainee sing amasung coaching staff singna haraute ama phongdokre makhoi marina afaba performance pituna afaba purakra sanu haidi makata ba sanabagi pau boyai ning thauzamdagi phongbigani ngasigi sanabagi pauda fencing Taranithoi suba Governors Cup State Level Fencing Championship ki ngasi mangani chanba numit phawda KSSC khongmanna punna medal kumari phangduna mangjin thakre
मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन सिंधुना खुमल लंपाक फेंसिंग हॉलदा था सिगी टांग मापलदगी यूनिट 13 की नुपा अमदी नुपी मसा फेंसर सनी मरफू मापलना सरुक यादुना चथरिबा 12 सुबा गवर्नर्स कप स्टेट 11 फेंसिंग चैंपियनशिप की ngasi mangani chanba numit ki cadet boys की foils की पांगथोखिबदा साई आरसी की एम पुंछिबा उपा क्यांगवी की एस लांगम ओला कोंगबगी एल संजोय अमदी साई आरसी की टी एस बेनिसना अहानबानी सुबा अमदी अहुम सुबा पोजीशन ताखरे नुपी मचा की पांगथोखिबदा के एस एस सी खोंगमन की के एस बेनु साई आरसी की खुशबू रानी उपा क्यांगवी की एन रोशनी अमदी साई आरसी की पी एस अनिताना अहानबानी सुबा अमदी अहुम सुबा पोजीशन ताखी कैटेगरी असिगी इपी की नुपा मचा की पांगथोखिबदा मिसिखोल खुराई की सानरोई के बेबीएकर शर्मना अहानबा के आईएससी खोंगमन की सानरोई टी आई सातिसना अनिसुबा याचु काईगी टेंशन अमदी यूनिट असिगी के डेपोलियाना अहुमसुबा पोजीशन ताकी कैडेट बॉयज की वर्गी पांगथोखिबदा मिसिखोल खुराई की एल सिंखै nganba उपा क्यांगवे की आई सिंखै हुनबा यूनिट असिगी एस सिंखै nganba अमदी साई आरसी की टी आई साबीना अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा पोजीशन ताखरे सब जूनियर बॉयज की ईपी की पांगथोखिबदा के आईएससी खोंगमन की सानरोई आर के अमित सना याचु बाइगपति लेकाई की सानरोई एस भेरोजित के आईएससी खोंगमन की एस एस रॉबर्ट अमदी पीपीएलवाईडीओ की एन डाइनालना अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा पोजीशन ताखी सब जूनियर गर्ल्स की सेवर की पांगथोखिबदा के आईएससी खोंगमन की पिंकीना अहानबा उपा क्यांगवे की टी आई संध्याना अनिसुबा याचु बाइगपति लेकाई की ओ रोजीबला क्यांगवे की सानरोई एल क्रॉन लेडीना अहानबा अमदी अहुमसुबा पोजीशन ताखी चैंपियनशिप असिगी ngasi mangani chanba numit phawda KISSC khongmanna gold nifal silver taruk bronze 18 punna medal kunmari phangduna ahanba position takhre upa kyangwaina gold 3 silver taruk bronze 19 punna medal 13 phangduna ani suba amadi sai RC na gold 3 silver 3 bronze 3 punna medal 10 phangduna ahum suba position da takhre sathariba championship asi tha asigi tang 15 da loisalagani loisanbagi thorumda manipur legislative assembly gi deputy स्पीकर एम के प्रेसु सेमरे हांगांग केंद्र की एमएलए एन बीरेन पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर एम लोकेंद्रो नेशनल बॉक्सिंग कोच दोनाचार्य अवार्डी एल इपोमचाना थौरमबापु सिंह ओइगनी ममांग थागी टांग कुमापलदगी थासिगी टांग अनि फावबा बेंगलोर पांगथोखिबा 19 सुबा सब जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप अमदी ममांग चाही की अक्टोबर की टांग मापलगी 13 फावबा भोपाल दा पांगथोखिबा 12 सुबा नेशनल मास्टर एक्वाटिक चैंपियनशिप दा मेडल लौरकलबा सानुसिंग ओपगी थौरम महाराजा गवर्निवास मेमोरियल क्लब वांखै निंगथेम पुखरी मपालना सिंधुना क्लब असिगी ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे थौरम सिदा मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एम लोकेश्वर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग टी थौबा महाराजा गवर्निवास मेमोरियल क्लब की वाइस प्रेसिडेंट के एस जिला अमदी स्पेशल इनवाइटीज ओइना सोशल एक्टिविस्ट अथोफम केशोरना थौरमबापु सिंह ओइखी बेंगलोर दा पांगथोखिबा 19 सुबा सब जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप ता क्लब असिगी सानरोई हिरेन सगोल सेमना मीटर 50 की फ्री स्टाइल मीटर 100 की फ्री स्टाइल अमदी मीटर 100 की फ्री स्टाइल दा गोल लौखी अमदी मीटर 50 की बटरफ्लाई दा ब्रोंज लौखी महानंद थोक्सोमना मीटर 50 की ब्रेस्ट स्ट्रोक दा गोल लौखी भोपाल दा पांगथोखिबा 12 सुबा नेशनल मास्टर एक्वाटिक चैंपियनशिप दा एन मथंग खनबना मीटर सनी अमदी सामरी की फ्री स्टाइल दा अहानबा पोजीशन टी रणबीरना 4x200 मीटर फ्री स्टाइल की रिले दा अहुम सुबा पोजीशन एन इबोमचाना 4x50 मीटर फ्री स्टाइल रिले दा अहानबा पोजीशन के एस संध्यारानीना मीटर 50 की फ्री स्टाइल अमदी मीटर 50 की ब्रेस्ट स्ट्रोक दा अहानबा पोजीशन ताखी अमदी एन मानबीना मीटर 50 की फ्री स्टाइल मीटर 50 की बटरफ्लाई मीटर 50 की ब्रेस्ट स्ट्रोक ता अहानबा पोजीशन अमदी मीटर 50 की ब्रेस्ट स्ट्रोक ता अनिसुबा पोजीशन ताखिबनी मेडल फंगलबा सानरुइसिंगदा क्लब असिगी माइकैदगी अचंबा खुदुन पोलपीदुना पुनिंग थौगतखी लोइनना बेंगलोर दा पांगथोखिबा 19 सुबा सब जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप ता कोच ओइरुबा साई एसएसजी सेंटर इंफाल की कोच देबेश्वर नोंगथोंबम दसु अचंबा खुदुन पोलपीदुना इकाई खुमनबा उठखी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अमदी बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन का खुसम नरगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया न सिंधुना मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन युम्बु ओइदुना डेम कॉलेज कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की इंडोर हॉल दा था सिगी तांग 13 फाव चथगदबा BWF कोर्स एजुकेशन कोर्स लेवल 1 हौखरे कोर्स असिदा युम्बु मणिपुर की कोर्स यावरगा NE की कोर्स नॉर्थ ईस्ट की कोर्स अनि पुन्न कोर्स 19 ना सरुक यागदोरी
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ICAR lamphel partagi phangba pauda ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 32.3 khwaidagi ingba degree Celsius 2.3 nungshita yawba ising manit kisang ayukta sada marfu noi nunthilda sada kumpu noi koigi ngasigi nong sukhide मरुब पाउसिंग अमुका हना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हंदक चहिदगी हांगदुना सेशन हाउनब थौरांग तौरे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एच. रतन कुमार ना फोंदोखरे मॉडल स्कूल यांखै निखनब सरकार की थौरांग लेरे हाइना एजुकेशन एस के डायरेक्टर एन प्रवीण ना फोंदोखरे अमदे अस्फागी चैथेंग फंख्रबसिंग चप चावा जस्टिस फंद्रिबा फाउबा मियाम गलोइना अपुनब लुमना थबक तौखिगनी हाइरे ISTV पिजब पाउ मता से सिंजरी मियंग ताबिर पिसबो मुकाना खुमजरी।